ez bagen zer izonegarren izazi. Adarrak daude ertzetik aruz, sustraiak berriz lurrean. Bihotzesteak ez du beldugaz, esku baten aburrean. Bertso berriak jartzera noa, bere gindar laburrean. Nola maluko bat inxuritzen den itxasoaren aburrean. Nola gaizea burazale eguzkiaren irteran, nola kaioak zorabioan itxasen bata bezperan. Pentsatzen nago gu ere berdin ibiltzen ezote gran, susmoa daukat guren patoa, itxasoa ezote dan, libretan zabal dugu gaurrean, baina ezin dugu edan. Sustraietatik tira eta goran jaso, jarri kantauri aurrean eta mantendu. Poza jakina, urte askotako lana dago hemen atzian, ilusio asko batez ere, eta baita ere erronka handi bat, ez da? Ez ontzia egitearena, baizik eta ontziaren eraikuntzaren bidez Euskal Herriko itsas historia berelekuan jartzarena. Sekulako taldea daukagu, oso anitza, hemen lanbide asko martxan jarri behar izan ditugu, horre onda erronkarik handiena, ez da? Olako lanak aurrera ateratzeko, ezinbestekoa dian hainbat jakinduri eta lanbide berreskuratzearenak, ez da? Eta bidean, langile horiek lagun bihurtuta, denon artean ilusio handiz, hemen atzan daukaguna egitea lortu dugu. Ontzia uretara jungo danean, remolkadore batekin eramango da, portuaren muturrera. Han jarraituko dugu lanian, orduan, zeo ospatu beharko da, baina egia esan lanak jarraitzen du, ontzia ez dago guztiz bukatuta, mastak eta belak eta ingurak eta gauza asko behar dira. Eta gure asmoa da itsasontzia hemen ikusgai izatea, udaberriaren hasieratik, barruak ezagutu ahal izateko, aukera emateko jendeari, eguzkitik eguzkia. Bidaia handia prestatzen dugun bitartean. Gure asmoa dalako 2027ko urte eta erdi barru, bere garaian euskaldunak egiten zuten bezala, Pasaiatik eta Euskal Herriko beste lekuetatik ere bai, Kanadarantza jatzen zialako urtero.
eguna hiltzen ari da. Azken arnasa eman nahi nuke, bertsoak entzuten dira. Azken arnasa eman nahi nuke, kantari nator herrira. Azken arnasa ematen dugu, eguzkitik eguzkiran. Azken arnasa eman nahi, itxasoari begira. Azken arnasa ematen dugu, eguzkitik eguzkira. Azken arnasa eman nahi nuke, itxasoari begiran. Azken arnasa eman nahi, itxasoari begira. Xorieri mintzo zen xoro batentzat zaukaten, xorieri mintzo zen errekari. Xorieri mintzo zen errekari, xorieri mintzo zen errekari. Oianeko zuaitzeri ta zeruko izarreri, mintzo zen aizeri, xoro batentzat zaukaten. Gaurko egun garrantzitsua da Euskal Herriarentzat, horrelako ontzi bat uretaratzearekin batera. Bueno, gaur gure historiari begira, etorkizunera ere begira jartzen gara. Hemengo, obra hau ikusita, ze hau ez da itsasontzi bat bakarrik, hau da obra bat, talde lan bat, eta uste dut gure historia eta gure sustraiak ondo ezagutzea oso importantea dela, batez ere etorkizunera begiratzeko eta Euskadi global horren aldeako apustuare egiteko. Egun ondia gaur.
dizute bultzada. Tara olatu beti berrien taizezaren putzara. Pasaitik irten ta ternuara, iritsi eta luzara. Et beiko urpetik berriz pasaian, ura zaleratu zara. Aspaldi galdu zinen itxas ondorantza, 5 menderen ondoren hau da hau arrantza. Mendetako jakintza eskulan zehatza, baina orain arte zer bakar da delatza. Ai, San Juan zenbat ekaitz, zenbat azken dantza, Euskaldun izateak badu zure antza. Zer esan sorbideaz, zer esan gaurkoaz, zer esan historia berri daztekoaz. Itxasoaren alde baina urak joaz, aurrerantza begira atzerako soaz. Bejonda izula San Juan, zatoz eta zoaz. Arratsaldeon danoi, eta ongi etorri Albaola Itsas Kultur Faktoriara, zuen etxera, itsasoaren etxera. Lehenik eta behin, txalo handi bat entzun berri ditugun Errenteriko Zaria abesbatzari eta Maialen Lujanbio Amets Arzaiuz eta Aitor Mendiluze bertsolariei. Iritsi da eguna, egun berezi eta seinalatua da gaurkoa. Zalantzari gabe mugarri bat. Ez bakarrik hemen gaudenontzat, ez bakarrik Euskal Herritarrontzat, munduko itsas kulturaren historian zalantzari gabe gaurko eguna egun seinalatua da. Betirako gogoan izango dugun eguna. Les damos la bienvenida. Good afternoon and welcome. Today, here at Albaola, we gather to honor the San Juan, the hands that shaped it and the dream that finally sets sail. Ha llegado el día, lo estaba diciendo John. Tras años de investigación, de recuperación, de pasión y de trabajo colectivo, y gracias, por supuesto, a la voluntad y un esfuerzo incansables, asistimos hoy a un acontecimiento histórico. Un hito en la cultura marítima universal. Hoy los ojos del mundo naval están puestos aquí, en Pasaia. Eskerrak okasiorako jantzita etorri zeaten. Milioika begi dauzkagu gaur gainean San Juan baleontziaren uretaratze handia, ikerkuntza eta lan prozesu luze eta zail baten ondorioz da posible. Unkigarria da benetan pentsatzea, hementxe ondoan eraiki zela itsasontzi hori, orain dela 500 urte inguru, hemendik gauden lekutik oso hurbil eta hauetatik atera zela, Pasaiako badiatik. Bere patua eta bere destinoa Ipar Atlantikoan balearen arrantza. Kontua da,
ez zuela bizitza oso luzea izan. Eraikin eta gutxira ondoratuko zen ekaitz batek arkaitz batzuen kontra jota, gaur egun Red Bay deritzon Labradorreko herrixkako badian. Bere barnean 1000 kupel olio inguru zituela. Halaxe da San Juan baleontzia eta bera bestelako beste ontziak. Mendetako jarduera teknologiko baten emaitza ziren, ezta? Itsasoari begira bizi zen herri baten emaitza. Bosqueros, carpinteros, cordeleros, toneleros, inversores, ferrones, transportistas, una constelación de oficios que confluyeron en las decenas de astilleros que poblaron la costa vasca. Itsas unibertso oso bat gure lurralde guztietan zehar zabaltzen zena, baina unibertso hori galdua zegoen eta gainera ahaztua, baita geure aldetik ere. Horrela dira gauzak. 1978 urtean, Kanadako Urrazpiko Arkeologia Departamentuak Robert Grenier buruaren gidaritzapean Red Bay deritzon herrixka hartan, hango badian bertan aurkituko zuen San Juan baleontziaren saskarra. Hango ur izoztuetan, hainbeste urtean primeran kontserbatu zena egurrak eta piezak bere baitan behar bezala mantenduz. Así es, en 1978, junto con el descubrimiento del San Juan, se inicia una investigación sin precedentes impulsada por el gobierno canadiense. A partir de aquel hallazgo emergió todo un universo marítimo vasco, sumergido en las aguas del Labrador y extendido por tierras canadienses, que cambió, por supuesto, para siempre la manera de entender nuestra historia oceánica. Oraindik gogoratzen dugu Red Bayko Saddle Island uarte txikian lurperatutako euskal marinelen arrastoa han kantatu genizkien bertsoak, mendeetan ahaztuak han egon ondoren. Kanadako gobernuaren eta albaolaren arteko elkarlanak ekarriko zuen lehenengo beotuk balea txalupa errepika egin alizatea, eta ondoren San Juan baleontziaren eraikitzearen ametsa abian jartzea eta posible egitea. Era horretan, euskal itsas historia handi hori itsas azpiko ahazturatik ateratzea. Veamos ahora el proceso de construcción de este sueño elaborado en madera. Mendetan zehar ozeanoak zerkatu ditugu gure etorkizunaren bila. Herri oso batek itsasoari begira lan egiten zuen garaiak ziren. Baleen, basoen eta ontziolen garaiak. Gure industria eraiki zuten, gure patua. Munduari begira bizi ginen. Mugari gabeko mundu bat zeharkatzen genueneko garaiak ziren. 1575 San Juan baleontzia Pasaiako portutik mundu berrirantz abiatu zen. Etzen inoiz itzuliko. Mendetan zehar itsasoak bere altzoan gorde du. Eta Paskanadak ezoiko ikerketa burutu zuen. Bi munduen arteko joan etorri komertziala garatzen zuten zamontziak nola zeuden eraikita erakutsi du ikerketa horrek. Horri esker, 16. mendeko ontzigileek erabilitako metodei buruzko zehaztasun ugari ezagutzen ditugu. Enda garrantzitsua San Juan baleontzia, gaur egun urpean daude munduko itsasontzi guztien ikurra bilakatu dela. Orain, historia honen bigarren zati asteragoaz. Jatorrizko baleontziaren erreplika zehatz baten eraikuntza. Lan prozedura berberak eta lehengai berdinak erabiliz. Historia eta natura uztartuz, gure iraganetik ikasten dugun heinean. Bere jatorrizko portu berberan, Pasaian, Euskal Kostaldearen bihotzean.
Aztutako ezagutzari hats berria emanez. Iraganeko artizautza berpiztuz. Teknologiaren bitartez historia berreskuratuz. Kultura arteko lankidetzak sortuz. Denok parte hartuko dugu amets baten eraikuntzan. Aurrenetik inoiz betetako erronka. Gizarte osoari zabalik dagoen prozesua. Europa eta Amerika kontinentea lotu zituen ozeano arteko lehen zamaontzi mota irudikatzen du San Juan baleontziak. Etorri Pasaiara eta izan zaitez lekuko. Orain, Pasaiako alkatearen hitzak entzungo ditugu. Zuek guztiokin, Teo Alberro jauna. Arratsalde on guztioi eta ongi etorriak Pasaira. Badira une batzuk herri baten memoria kolektiboan geratzen direnak. Eta badira ekimen batzuk herri baten nortasunaz hitz egiten dutenak. Gaurko honek nire ustez biak ditu. Gure herriaren memoriaz eta nortasunaz hitz egiten du. Ez gara soilik baleontzi bat uretaratzera etorri. Komunitate oso baten bultzadaz, ontzi historiko bat baino gehiago jaurtiko dugu gaur uretara. Euskal arrantza tradizioaren memoria, gure artisauen jakintza, hemengo naiz nazioarteko ikasleen jakinmina, urte luzez bizitan etorri diren zaleen grina, gaur hemen bilduta gauden askotariko erakundeen babesa eta 100 voluntarioen lana eta gogoa. Guzti horrek hartuko du ur gaur gure herrian. Eta ekimen honen bidez, Pasaiak berriro erakutsi du herri txiki baten oihartzuna bere sustraietatik eta bere jendearen indarretik mundu osora irits daitekela. Hau ez da ordea iraganari begira ariketa bat. Ez da museoko pieza bat uretara jaurtitza besterik. Botadura honek aukera eman digu gure herriaren historia gure eskuz landu eta gure ahotsetatik kontatzeko. Pasaian, gure azaletan bizi dugu berriro 16. mendean hemen bertan Pasaiako arrantzale, arotz eta marinelek nola eraiki zuten munduko merkataritza transatlantikoko lehen eredua. Eta orain, 5 mende geroago, ontzi horren erreplikak berriro hartuko du ur. Ontzi berri bat, baina molde zaharretan eraikitakoa. Bere espirituari eutsiz, herritarren lan kolektiboan eta elkarlanean oinarritutako proiektu bat izaten jarraitzen baitu. Jatorrizko San Juan ura Labradoren ondoratu zen, baina 1978an horren aztarnak aurkitu zirenean, gure herriaren historiaren zati hori ere azalera itzuli zen. Eta gaur gorpuztu da.
Eskerrik asko gaur uretaratze hau gauzatu ahal izatea posible egin duzuen norbanako guztiei. Eta jakina eskerrik asko Xabier Agoteri, askok amets utopikotzat jo izan zuten hori ukigarri eta erreal bihurtu baituzu. Eta mi esker noski ameslari horren atzean baino ondo-ondoan dauden eta zaudeten lantalde guztiari, laguntzaile, langile, voluntario eta horratzean diharduten guztioi. Eskerrik asko benetan eta zorionak bihotz-bihotzez. Eskerrik asko, alkate jauna. Segidan, burua ametsez betea daukan mutiko bat aurkeztuko dizuegu. Arotz bat. Bere ametsak, bere eskuez eraikitzen dituen arotz bat. Arotz ontzigile bat. Xabier Agote, Albaolako presidentea. Eskerrik asko. Dagoeneko unkituta nengoen Juan de Antxi eta horrekin. Neronek eskatuta, gainea. Baina txalokada honek baita ere, sentimentu hori areagotu dit. Eskerrik asko etorri zeaten bide lagun guzti-guztioi. Ezinbestean. Gaur oso egun berezia da, oso egun polita, ze gaur hitza dakana, batez ere itsasoa. Itsasoak utziko digu gaur San Juan uretaratzen, bere marea biziarekin, egunero ezin bai dira itsasontziak uretaratu. Beraz, itsasoaren eta naturaren ritmoak ere entzun behar dira, bere taupadak, gaur da egun horietako bat. Hau da hasi izan aspaldian, hau hasi izan duela 40 urte, bera hain zuzen, honen irakurketaren ondorioz. Honek eman zion munduari aurkikuntza itzel baten berria, eta honekin hasi ginen amesten duela 40 urte. Bai, kontakizuna izugarria zen. Beraz, hau egin behartzan. Zergatik egin behartzalako. Ez nahi sartuko xetasunetan, ze itsasoak dakana da baita ere, ez digula denborik ematen hau dana luzatzeko. Nahiko nuke hau luze hitz egin eta zuei bakoitzari dagokizuen eskerrak ematea bihotz-bihotzez. Baina gaur eskerrak eman nahi dizkiot batez ere Albaolako lantaldeari. Nik hau bakarrik ezin nolako gauzatu, gaztetxori nintzanean, ez da? Eta ontzia egitea zaila baino neketsua izan da, baina zailagoa izan da, hau dana egi bihurtzea, testinguru bat sortzea hau dana egi bihurtzeko, ez da? Ezagutza, lanbideak dana galduta zegoen testinguruan, ez da? Eta horregatik, Albaolako lantaldea hori sortu behar izan du da, urteak dira, ez da atzoko ariketa, eta lan bikaina egin dezue. Eta gaur ezin degulako luzatu, nire eskerrik beroenak Kanadako gobernuari. The Canadian government. Thank you so much. Because euskeraz jarraituko dut. Itzulpena dagolako. Hau izan dalako, zuek egindako ikerketa, zuek itzuli diguzuten jakinduria, dalako Euskal Herriari inoiz egintzaion oparirik handiena, zalantzari gabe. Gu izan dakoaren handitasun galduaren berreskurapena. Hain zuzen. Euskaldunak, zuen
lanari esker, neurri handi batean, ikasi dugu, Euskaldunak ziala, duela 500 urte, aspaldian, ozeanoetako teknologiari gorenena garatu zutenak, hemen, gure herri txiki hontan. Mundu aldatuko zuena. Eta zuek, eskuratu diguzue, ahaztutako jakinduri eder hori. Herri hau handi egiten duena. Beraz, luzatu gabe, zoritxarrez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavier. Zenbat bisita egin ote dituzuzun jende guztiari dena esplikatuz, zenbat bazkari, zenbat gauza, ez zaude esplikatu gabe, San Juan Baleontziak ordezkatzen du ofizialki mundu osoko itsasazpiko ondarea. Mundu osoan ondoratuta dauden itsasontzi guztien ikurra da San Juan Baleontzia UNESCOk hala aukeratua. Eta UNESCOren izenean hitz egingo digu segidan Pablo Jiménez jaunak, señor Pablo Jiménez, jefe del área de convenciones de la UNESCO. Etorri mesedez, UNESCOren izenean. Bueno, muchas gracias, Xavier. Es muy difícil ponerse a hablar aquí después de estas palabras tuyas y en un acto como este. Yo lo único que se me ocurre así fundamental, o sea, de importancia de decir es que el patrimonio es herencia, pero sobre todo es emoción. El patrimonio cultural requiere de conocimientos, pero requiere de emoción. Y desde luego, desde que he llegado y he visto el barco, todo lo que está relacionado con Albaola está profundamente envuelto de la emoción de un pueblo y de un hombre que lo ha encarnado y de un equipo que claramente lo encarna, ¿no? Por eso es muy difícil decir ahora, ponte a hablar del patrimonio cultural subacuático. Bueno, pues en fin. Desde el área en la que yo trabajo, en la que en la que trabajamos mi equipo, nos encargamos del patrimonio mundial, de patrimonio subacuático y de patrimonio inmaterial. Realmente, cuando conocimos este proyecto, nos pareció que era evidentísimamente una buena práctica del patrimonio cultural subacuático de la UNESCO. Como tal lo defendimos, y aunque es un proyecto muy extraordinario respecto a esa lista ese registro de las buenas prácticas, porque se refiere fundamentalmente a trabajos arqueológicos, a excavaciones arqueológicas, investigaciones arqueológicas. Claro, este caso es un caso verdaderamente extraordinario en todos los sentidos, porque es un proyecto científico, es un proyecto pedagógico, es un proyecto de difusión y es un proyecto que nos enseña el patrimonio cultural, en concreto el subacuático, como globalidad. Este proyecto parte de una investigadora que investigó en los archivos, en concreto en el archivo de Oñati. Por tanto, hay una vinculación directa con el trabajo científico de historiadores en archivos. A partir de ahí, claro, hay una vinculación directa con arqueólogos que esta mujer pues, dijo, aquí está este barco. Y bueno, pues se investigó y se encontró el barco. Está directamente relacionado con un paisaje, porque claro, está directamente relacionado este proyecto con un sitio que está declarado Patrimonio Mundial. Y es un paisaje cultural, es el lugar como un paisaje en el cual representa la primera más antigua y mejor conservada área de balleneros europeos, concretamente vascos, en América. Tenemos el paisaje, y es un proyecto que directamente relacionado, que hunde sus raíces en el patrimonio inmaterial, el conocimiento de las técnicas
que estaban prácticamente perdidas, ¿no? De la carpintería de Ribera, pero de tantos otros conocimientos que han ido engarzándose en este proyecto, ¿no? de las ferrerías, la producción de la pez, en fin, todo es un proyecto extraordinario por su capacidad de engarzar conocimientos, formas de entender el patrimonio cultural, formas de entender el paisaje y la tierra y entusiasmo de las personas, ¿no? Que heredan algo que está en su raíz, ¿no? Por así que no voy a hablar del patrimonio cultural subacuático, yo creo que es demasiado limitado, yo creo que con esto ya no sé decir mucho más. Muchísimas felicidades, es una enorme emoción estar aquí, ver, esperar a la marea, que suba la marea y bueno, pues mucha felicidad, ya me conformo con esto. Eskerrik asko, UNESCOri eta zuri. Mila esker. A continuación tomará la palabra el excelentísimo señor don José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. Cuando quiera. Arratsaldeon, lehendakari jauna, diputatu nagusia, Kanadako gobernuaren ordezkariak, enbaxadore jauna, Albaolako presidentea eta gainerako agintariak, nola ez, Pasaiako alkatea ere bai. Ohore handia da gaur hemen egotea, hain egun berezian Albaola Itsaskultur Faktoria, Pasaia, Gipuzko eta gainerako herrialdeentzat. Arratsaldeko uretaratzearekin, San Juan Baleontziak beste behin historia egingo du. Zorionak Albaolari eta Xabier Agote, nola ez, presidente eta sortzaileari egindako lanagatik. San Juan Baleontzia lehorrean berrera ikitzen hamarkada bat eman ondoren, proiektu honek momentu bakarra eta ahaztezina izango du gaur. Es un inmenso honor también para mí estar hoy aquí, testigo de un día tan especial para Albaola Itsaskultur Faktoria, Pasaia, Guipúzcoa y el resto de nuestro país. Con la botadura de esta tarde, la nao San Juan hará otra vez historia. Quiero dar la enhorabuena y felicitar por su trabajo a Albaola y a su presidente y fundador Xabier Agote, que sinceramente a mí me ha emocionado con su intervención. Tras una década de reconstrucción de la nao San Juan en tierra, hoy este proyecto alcanzará un hito único e inolvidable y Albaola habrá puesto un punto y seguido en la narración de una historia formidable llamada A continuar por mar. El San Juan rumbo a Canadá nos embarca en una travesía para rememorar una gesta. Nos invita a soñar y revivir la forja de una cultura y un pueblo entregados al mar y a la navegación. Un periodo de nuestra historia que alumbró una generación tenaz y valiente que surcó los mares, uniendo dos mundos para erigirse en una referencia en tecnología e industria náuticas y en innovación. Una generación también emprendedora, al dejar constancia de las relaciones comerciales con las primeras naciones atlánticas conocidas, la población local. El renacimiento de la nao San Juan es para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible un ejemplo de desarrollo del patrimonio cultural en el ámbito marítimo y quiero destacar el compromiso del Gobierno con esta iniciativa. Y ya adelanto que queremos seguir apoyando este legado y esta herencia que nos ayuda a entender mejor nuestro pasado. Igual que hemos apoyado la rehabilitación de la Casa Ciriza, edificio para el que el Consejo de Ministros precisamente esta semana concedió una importante subvención al Ayuntamiento de Pasaia. Porque la importante labor en la que está centrado el Ministerio de modernizar e impulsar nuestros puertos y fomentar un modo marítimo cada vez más sostenible en pleno siglo XXI, tiene que haber hueco, tiene que haber espacio para acompañar iniciativas de puesta en valor como esta, de la nao San Juan, que nos reconecta con nuestra historia. Este proceso de restauración será también la recuperación, como se ha indicado, de oficios de época como la velería, la herrería o la cordelería. Hablamos mucho hoy de infraestructuras,
pero no está de más poner en valor la artesanía que siglos atrás hizo posible que la sociedad pudiera dar un salto tan significativo y que hoy abre además la puerta a las actividades de valor económico y profesional. Un trabajo de orfebrería donde en la nao San Juan el oro podría ser la madera del roble navarro y la plata las velas de los galeones de época. Tuve el privilegio de conocer muy de cerca el proceso de reconstrucción de la mano de Xavier Agote, el pasado mes de marzo, y realmente eres consciente aquí, mientras te lo explican, de que estamos ante una aventura humana emocionante, como el propio Xavier ha dicho alguna vez. Lo que el fondeo en Red Bay no resistió y un golpe de mar se llevó por delante es hoy, 460 años después de aquel naufragio y tras la extracción y estudio de más de 3.000 piezas, una oda a la destreza y pasión por una embarcación que ha devuelto la vida a un emblema de la arqueología naval mundial, convertido en toda una referencia científica. Termino con mi reconocimiento a los cientos de voluntarios, voluntarias, trabajadores y a todos los que durante estos años han acompañado y seguirán acompañando a Albaola en las etapas que aún le quedan en esta travesía. Rumbo a Canadá y a donde sea que una vez suelte amarras, las olas, el viento y las mareas lleven a este magnífico proyecto en el que estamos todos embarcados. Por tanto, buen viento y buena mar al San Juan. Mila esker. Eskerrik asko zure hitzengatik, Santano jauna, garbi dago hau kasualidadea ez dela, hau kausalitatea da. La historia marítima vasca en América del Norte, en torno a la caza de la ballena, la pesca del bacalao, emerge con fuerza siempre en relatos de quienes investigan, documentan y preservan nuestra memoria, arqueología, lingüística, historia, se entrelazan para contarla. Entre la niebla del relato no oficial está la historia de las gentes del mar, de los arrantzales. Izan ere, arrantzaleak ziren, ara joan zirenak, Ipar Ameriketako kostalde eta ur haietara. Albaolak, 2006 urtean, Kanadako Ipar Atlantikoko uretan, Quebec hiritik hasi eta Labradorreko Red Bay herriraino egindako apaizako beto izeneko espedizioa oraindik gogoan izango duzue askok. Batzui oraindik ez zaigu ipurdiko mina pasa, arraun ordu luze horietatik. Baina ez dugu ahaztu nahi abentura eta fantasia hura. Euskal Herritar askorentzat lehen aldia izan baitzen historia horren berri jaso zutena. Euskal Baleazale anonimo haien historia ekarri nahi izan zuen gogora. Gure herrian bertan ahazturan erori zen ondare material, zein inmaterial erraldoiura gizarteratuz. Alaxe da, son muchos los datos que dan cuenta de la magnitud de aquel legado. Por ejemplo, la presencia del euskera como primera lengua comercial europea, el primer pidgin documentado en la historia de Norteamérica y los innumerables, por supuesto, testimonios que conservan palabras de nuestro idioma que están dispersas por toda la costa canadiense. Euskaldunek milaka kilometrotan eraikitako kokalekuak eta labeak lehen jarduera industrial haien testigantza gisa oraindik asko mantentzen dira. Eta toponimia, bai hor dugu, ezta? La toponimia vasca, que es tremendamente abundante, pueblos, bahías, playas, lugares históricos de Canadá, que aún resuenan con nuestros nombres. Miren Egainak besteak beste egindako lan handiari esker dakiguna, eta Ilo Bask, Negua edo Plazentzia bezalako herrien izenak, gure herritik hain urruti, edo Detxeberri Euskaldun ziburutarrak egin zuen lehen mapa garrantzitsu hartan agertzen diren izen guztiak. Denak ere, historia handi eta garrantzitsu baten zantzuak itsasontzi bihurtzen ziren zuhaitz haiek bideratua. Segidan, oso berezia eta simbolikoa den parte hartzea izango dugu hemen, Kanadako lehen nazioen izenean, Euskaldunekin eta Euskal Arrantzalekin harreman bereziura izan zuten lehen naziotako haien izenean, hemen izango dugu Micmactarren ordezkaria den Stephen Augustin, Hereditary Chief and Captain Micmac
Grand Council. Hore bat da zu gurekin izatea. Txalo bero bat. Oraindik bizirik dagoen herria gu bezala, herri txikia, hizkuntza gutxitu eta gutxietxia hitz egiten duena. Stephen. Hola. Walali ohtandeli wigumio nigeolagiskuk. Lewistuna uldas waun dandel gisioldu Wellywood. Uskadigewa nenolno akisa gedabegia uno. Weldasia wigumio. I am very grateful, I said in my language, in Mi'kmaq, that I was happy to have been involved on a cultural level, on a national diplomatic level, meeting the Uskaldigewa in Canada as well as here. I was here, saw the first keel laid on the floor, and I kept coming back and visiting and taking pictures of the San Juan being built slowly, and eventually you see the result out there. But I am very grateful that the Mi'kmaq were also invited in the chalupe that sailed from Quebec City all the way to Red Bay, Labrador, 44 days, I think, something like that. And it was quite an adventure for the young man from Newfoundland. And I am also grateful to have hosted the arrival of the rowers to Canada. And I traveled with them in Newfoundland to visit a museum in St. John's, the rooms. And we were able to also greet other boat builders in Newfoundland. And I was just happy to be part of Xabi Agote's entourage and experience in rebuilding the boat and the kind of knowledge that it required to bring that boat together. A lot of the knowledge was oral, historically told by our ancestors. And to be able to connect up with the Basque people and compare our languages, to share our ideologies and our experiences as an indigenous peoples in Europe and in Canada. We were able to share our experiences and learn from each other. And I think one of the best experiences that one can have in doing historical research and archaeological work is to bring these people and ideologies together. It is building the culture. It is putting a solid foundation. And I am grateful that I've been part of this. And I thank Uskaleria and Uskaldun people. And I'm just grateful that I'm here today to experience this dream. I feel I didn't sleep much last night, as like my friend from Red Bay, Labrador. She said she only had 1 hour sleep. I think I had 2 hours sleep, maybe a little bit more. But I was so excited about this adventure, and I am so grateful. And my people, the Mi'kmaq people of Canada, thank all of you for inviting our nation here. I'm a hereditary chief of the Mi'kmaq people in Canada. Thank you so much. Walalia. Eskerrik asko, Stephen, gure lagun handia. Besarkada handi bat Euskal Herritik Mi'kmaq herriari. Zenba momentu hunkigarri bizitzen ari garen. A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor don Alfredo Martínez, embajador de España en Canadá.
Txalo bero bat beraretzen, mesedez. Lehendakari jauna, Monsieur l'envoyé spécial du Premier ministre de Canadá pour l'Europe, embajador de Canadá en España, Gipuzkoako aldun nagusia, Pasaiako alkatea, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, Espainiako gobernuko delegatua, querido Xavier Agote y todo el equipo de Albaola, presidente del Gobierno de Canarias, gainerako agintariak arratsaldeon, ore handia da niretzat gaur hemen, Pasaian egotea proiektu unibertsal eder honetan parte hartzen. El agradecimiento es probablemente la más importante de las virtudes. Soy además un convencido de que casi todo empieza y termina en las personas. Por ello, con toda convicción y emoción, quiero agradecer a Xavier Agote, un vasco y líder excepcional, a Herme Pedroso y a todo el equipo de Albaola, su visión, su vocación, su talento, su perseverancia y sus sobresalientes cualidades. Realmente sois un ejemplo de cómo se debe navegar en tiempos inciertos y dignos herederos de aquellos extraordinarios balleneros vascos que a bordo de la San Juan dieron sentido a sus vidas y alcanzaron horizontes infinitos. Hoy lo que vamos a presenciar es mucho más que la botadura de un barco. La San Juan ejemplifica los valores atlánticos depositados en este océano que nos une. At a time when geopolitics presents us with challenges, we must reclaim this Atlantic space and its values. L'Atlantique est un catalyseur essentiel de solidarité et de concorde que nous devons entretenir plus que jamais en mémoire de ceux qui nous ont précédés et de tous ceux qui, pendant leur vie, ont rapproché nos deux rives. Parfois, même au prix du sacrifice ultime. Y si me lo permiten, dentro de este clima indudablemente de alegría, de satisfacción y de agradecimiento, también tenemos que dejar paso a la humanidad y recordar a nuestros pescadores y marineros que dieron sus vidas en las travesías de hace siglos y también en tiempos cercanos. Porque miren ustedes, recién llegado a Canadá, afronté la tragedia del Villa de Pitanzo, donde 22 marineros perdieron su vida, y quiero también recordarlos hoy. Nunca olvidaré esos días en los que recibimos el apoyo de las autoridades y del pueblo canadiense. Las relaciones entre España y Canadá atraviesan uno de los mejores momentos de su historia. Compartimos un pasado común, un presente vibrante y nos proyectamos unidos hacia el futuro. Y esta nueva nao San Juan replica las grandes virtudes de nuestra sociedad y revitaliza lo esencial: el comercio abierto y los beneficios que genera, las relaciones tolerantes entre pueblos diversos que se consolidan con apertura y conocimiento mutuo, muy especialmente con el papel fundamental de las primeras naciones de Canadá. La vocación humanista universal de Europa, la fuerza infinita de la cultura, que se completa en las dos orillas, aquí en Pasaia y también en Red Bay, sitio universal de la UNESCO, una organización que encarna el valor y la vigencia del multilateralismo. La capacidad de innovación y de desarrollo tecnológico de la Euskadi de entonces, pero también de la Euskadi de hoy, plenamente anclada en la revolución tecnológica y digital. La potencia de nuestro sector de infraestructuras y de transportes, comprometido con Canadá en el pasado, en el presente y en el futuro.
Todos estos paralelismos son aún más evidentes cuando se realizan hoy desde nuestro país, que sabe concretar y avanzar en grandes proyectos. Y todo ello aquí, si me lo permiten, está acentuado a través de la colaboración y desde la personalidad de la maravillosa gente de Euskadi. Les aseguro que son ustedes ciudadanos emprendedores, capaces, leales, con creatividad, talento, dinamismo y firme arraigo en la modernidad y en el mundo. Y lo aprendí como asturiano propio cuando el Cano, San Ignacio de Loyola o el extraordinario Fray Andrés de Urdaneta se convirtieron también en referentes en mi vida. Pues sí, a través de la nao San Juan, la Fundación Albaola nos recuerda la importancia de la historia compartida en una geografía universal, que reivindicamos en Canadá y en la que trabajamos con firmeza. No me olvido de las exploraciones también de Esteban Gómez, que fue el primero en cartografiar toda la costa canadiense, ni tampoco de la presencia pionera e ilustrada de la Armada Española en la costa oeste de Canadá, frente al Pacífico, donde tenemos 241 lugares censados que llevan nombres relacionados con nuestra península. Cuenten con nuestro compromiso y con la certeza de que seguiremos reivindicando nuestras sólidas raíces compartidas. El 21 de noviembre, tras haber sido antes de ayer protagonistas de la cena de la Real Sociedad Geográfica Canadiense, inauguraremos la exposición Selma Huxley, Descubriendo a los vascos en la Terranova del siglo XVI. Es un gran homenaje a esa mujer excepcional que sentó los cimientos del conocimiento y de la difusión de esta gran historia. Y sobre todo, les aseguro, trabajaremos con las instituciones canadienses, siempre bajo un principio de amistad, colaboración máximos, para recibir a la nao San Juan en ese país, inspirados en todos los ámbitos por una convicción que expresó como nadie Ortega y Gasset. Solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar, como Xavier y su equipo nos han mostrado, cuando se piensa en grande. Eskerrik asko, muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you so much. Eskerrik asko, embajadore Jauna, gracias por sus palabras y por su pasión al transmitirlas. It is an honor to introduce the Honorable Stéphane Dion here today on behalf of the Government of Canada. A big round of applause to him, please. Txalo bero, agraritza. Lehendakari, Ambassador Martínez, Ambassador Marder, Diputada Mendoza, Alcalde Albero, el señor Carpintero y todos sus colegas, Chief Augustín, Director Jiménez del UNESCO, Director Xabi Agote de Albaola, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Arat Saldeon, buenas tardes, good evening et bon après-midi à toutes et tous. I am honored to be here representing the Prime Minister of Canada, the Government of Canada, and the people of Canada for a so marvelous event, por este evento magnífico. The launch of a ship is an ancient and universal tradition, celebrating the moment of transition where something built with great care by human hands is released to the water. But this time, it is a moment that stretches across time, across centuries, back to the past, but also
into the future, since we have learned so much through this process. Indeed, the history of the boat that is launching today stretches across half a millennia in a distance of over 2,000 nautical miles to where the original Nao San Juan rests in Red Bay, Labrador. The reconstruction of the San Juan, the world's best preserved 16th century merchant galleon wreck. This reconstruction is due to the incredible work of so many people over decades, including the Canadian historian Selma Huxley and the underwater archaeologist Robert Grenier. And it is especially because of the dream of Shabi Agote, the founder of Albaola. Thank you so much. We honor and thank all of these heroes and their teams. We also turn our heads and our hearts towards the future because the San Juan is of immense scientific value, a global landmark in naval archaeology, but also because it is a living symbol of the connection between peoples across an ocean: Basque, Newfoundlanders, Labradorians, Inuit and First Nations, Spaniards and Canadians, all together. At a time when our two countries and continents need it, the San Juan is a symbol of collaboration, of unity, of humankind, of transatlantic friendship and solidarity. On behalf of all Canadians, let me say how much we look forward to welcoming the reconstructed Nao San Juan to Red Bay, Labrador, Canada in 2027. Esquiric Asco, muchas gracias. Thank you so much et merci du fond du cœur. Thank you very much for your words, Mr. Dion. We are looking forward to. 2027an bidaia handia iragarrita geratzen daba. Hori bai izango dela abentura izugarria. Albaola itsaskultur erakundearen bizitza osoa abentura handi bat izan den bezala, amets bat. Así es un sueño cumplido, el de la Asociación por la Cultura Marítima Albaola. Un sueño además que nace de la pasión, lo estamos diciendo una y otra vez, que también es el alma y es de un joven donostiarra, Xavier Agote, que quiso ser carpintero de Ribera y se dio cuenta que no podía acceder al aprendizaje porque era un oficio que estaba condenado a desaparecer. De su empeño, que es mucho, también surgió un proyecto que al final ha devuelto la dignidad y futuro a una tradición que parecía, pues, condenada al olvido, ¿no? Pasaiako portuan gero eta gutxiago ziren egurrezko, zurezko ontziak desagertzen ari zen mundu bat. Hori ikusita Mainera, estatu batuetara jo zuen Xabierrek ofizioa ikastera hango eskola batera. Eta bueltan, Pasaian, Pasai Donibanen, San Juanen, ontziola izeneko aroztegi txikian hasiko zen lehen pausoak ematen arotz herriberako arotz ontzigien lanetan. ¿Y Albaola qué ha hecho? Pues elevar hasta la excelencia y el reconocimiento internacional oficios y técnicas que habían quedado perdidas en el olvido. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues conformando un equipo que una y otra vez estamos poniendo en valor, que han sido, desde luego, quien a pesar del camino arduo han puesto esperanza, han puesto vida y gracias a eso hoy estamos aquí. Ez da erresa eta azpimarratu behar da Albaola Pasaian sortutako elkarte txiki bat izan zela, herrigintzatik sortua,
eta lortu duena mundu mailan Euskal Herriko itsaskultura dagokion lekura eramatea. Ez da edonolako bidea izan horrelako elkarte batentzat. Eta zer hobeto irudi batzuekin ikuste baino, ez da? Ikus dezagun Albaolaren historiaren zati bat. Irudi hauek eta gero, segidan, Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak, hitz batzuk esango dizkigu. Irudi hauek ikusi eta gero kosta egiten da. Lehendakari, Kanadako eta Micmac herriko herri ordezkariak, gurekin zaudeten lagun guztiak, Xavier, Erme, eta zuen kideak, arratsaldeon danai. Nik laburbildu beharko banu gaur hemen sentitzen deguna izango litzateke hitz baten inguruan, eta da unkidura. Horixe da gaur hemen sentitzen deguna gu guztiok. Ikusita, hemen hainbestetan aipatu dan hori, amets handi bat, batzuk esaten dute amets zoro bat ere, nola egi bilakatu dan, eta halaxe da. Eta hortaz gu guztiok unkidura handia sentitzen dugu, jende asko eta askok amets hau egiteko gaitasuna izan dutelako. Esaten dugun bezala, ezina ekinez egina. Eta gaurkoan, ureratzea ikusiko dugu. Eta da justu aurten, 2025 urtean. Justu aurten, nun ospatzen ari geran, lehenengo aldiz, Gipuzkoa hitza, idatzizko aipamenaren 1000 urtea. Eta hori gaurkoan maigainean jarri nahiko nuke, hain justu ez bakarrik efemeride bezala erabiltzen ari geralako, baita Maialen Lujanbio berak bertsotan esan duen bezala, historia ezagutzen ez duen herriak huts egiten du, halako zerbait esan du. Eta hortaz, sakontzeko ere gure historian da gure iraganean, baina aldi berean ere gure balioetan sakontzeko. Eta bertsotan esan dute ere,
hobeto nik esan da baino esan dute halako zerbait, Euskalduna zer dan izatea, horixe da San Juani begiratzea. Alegia, balio horiek irudikatzen ditu bikain San Juan ontzi honek. Oso ondo. Eta nik horietan zentratu nahiko nuke, labur bada ere. Eta da ekintzailetza, da berrikuntza, da lana, lan ona eta elkarlana. Da aldi berean ere, mendiz inguratutako herri txiki batek izan duen ambizioa itsasora zabalik garatzeko herria. Kanpora begira, ausardia, dira elementu asko. Eta elementu horiek dira, garai hartako balio horiek dira, gaur egun Gipuzkoa eta gure herria irudikatzen dutenak. Eta etorkizunera begira ere zerbait izan nahi baldin badegu, herri handi bat izan nahi baldin badegu mundu zoro honetan, balio horiek ere indartu beharrean gaude eta horietan jarri nahi dut azpimarra. Gaurkoan eskertza egiteko momentua ere bada, hemen aipatu dira izen batzuk, aipatu da Selma Huxley, Robert Grenier eta baita ere Park Kanadak egindako lana, haiei esker izan ez balitz, ontzi hau egongo litzateke behelaino baten ahaztuta, erabat ahaztuta. Kanadako erakundei ere esker ona luzatu, proiektu honetan lagundu dutelako eta nola. Aldi berean gainontzeko erakunde guztiei ere esker ona luzatu gaurkoan ahalegin honetan, bidai lagun izan direlako. Eta noski, Xabier, Erme Xabier, zuei eta zuen lantalde osoari egin dezuten lan guztiagatik. Aldi beran ere aipatu 16. mendea etzela edonolakoa izan. 16. mende horretan, Elkanok munduari buelta eman zion Oñatiko Unibertsitatea bera ere sortu zen 16. mendean eta hori gutxi balitz gure hizkuntza propioan lehenengo liburua editatu zen Bordelen garai hartan. Eta horregatik gaurkoan zuen baimenarekin nik gaur hitz batzuk mahai gainean jarri nahiko nituzke, iruditzen zaidalako, ondo ekarria edo egon daitekela. Bernat Etxepareren hitz batzuk dira gaurkoan iruditzen zaizkidanak oso ondo egokitzen direla gaurko honetara. Eskatu, San Juan naoari 5 mente eta gero berpizten den honetan, bihurtu dezala beste behin ere, itsasoa zubi, herrien arteko zubi. Zabaldu dezala gure lurraldearen eta herriaren izena eta izana mundu guztira, horixe eskatzen diogu. Ez da eskaera makala. Jalgiadi itsasora, jalgiadi mundura, abil mundu guztira. Mila esker, benetan, zuetako bakoitzari bihotz-bihotzez. Eskerrik asko, Eider Mendoza Anderea. Eta oraintxe bertan bi artista handi datoz. Alde batetik Lucia Lakarra, badakizuen orden, dantzari zumaiarra, baletaren historiako izen handienetako bat, eta ez dator bakarrik, berarekin Matthew Golding dator, itzala handiko dantzari kanadiarra. Eurak azkenean zer egin behar dute, dantzaren bidez, ezin ederrago ordezkatuko dute bi lurren arteko lotura, itsasoa gara abestipean. Begiratu atzean
hortzi mugak zutan, gure begie zerutan. Begiratu maitea, amildegi ertzak, biziak nila ametsak. Ez bilatu gauean, izarura, zure begitan piztu da. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa ere esker, orain itxasoa gara. Orain itxasoa gara. Orain hemen gaudela, bide gurutzean, utz ditzagun beldurrak atzean. Ez gara izan onenak, behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta erditu da, gure ordua heldu da. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malko
Zoragarria ederra. Zumaiarra dantzan hasten geranean, Bai. pasada da. Ziur zu berdin egiten duzu. Munduko onena, historiako onena. Lucia, Matiu. Segidan, momentu berezi bat biziko dugu gero uretaratzean, eta esan behar dizuet nahiko berandu gabiltzalaia, eta mareak ez digu itxoengo, mareak ez daki gure protokolotaz. Ez da asko. Pixka bat sakatu behar diogu. Segi. Eta momentu honetan, gero uretaratzearen aurretik, itsasontziaren proan jarriko diren bi gauza ekarriko dizkigute. Bi oso simbolikoak. Batetik erramua, lanaren bukaeran jarri behar den erramua, eta bestetik azken pieza izango dena, eta bideoan ikusi duzuena nola egiten ari zen errementaria, azken pieza pernua izenekoa, ontziaren proan puntaren puntan Xabierrek jarriko duena uretaratu baino lehen. Momentu simbolikoa benetan, etorri mesedez, Alaia Agote, Aupa Alaia, eta Pablo Avellaneda errementaria, hemen Alaia Agotek, Caroline Marchand, Robert Grenierren, bikoteari eta bidelagunari emango dio erramua, eta etorri Pablo, Xabierri, azken pieza, gero jarriko den San Juanaren azken pieza, hainbeste urte eta gero, hau da azken pieza, Zorionak! pernua. Eskerrik asko, Alaia, etorri, Caroline Marchand. Behin eta berriz ari gara Robert Grenierren inguruan hitz egiten. Now we warmly welcome his wife, Caroline Marchand, who honors us with her presence today. Please, Caroline, txalo berarentzat. Bonsoir à tous. Je me fais l'effet d'un petit canard, pas tellement à sa place, avec tous les dignitaires qui sont passés avant moi. C'est un moment pas tellement de politique pour moi, mais un moment de grande émotion. Je suis la compagne de Robert depuis 40 ans et je sais à quel point cet événement est important pour lui. Malheureusement, il est trop malade pour être ici ce soir, cet après-midi. Et j'aimerais, c'est beaucoup d'émotions pour moi, je ne sais pas si je vais être capable de me rendre jusqu'au bout. J'ai rencontré Robert à Red Bay et je sais à quel point ce projet était important pour lui, était nécessaire. Il a été capable de... Excusez-moi. C'est plus qu'une... je suis désolée. Robertek ezin izan du etorri handago, Kanadan, eta pentsa objektu arkeologiko hori bizirik ikustea, zer den hainbeste urte eta gero beraientzat, ez da? Benetan. Emozioa gainezka egiten du. Gainera, San Juan Baleontziaren aitabitxia da. Horregaitik. Eta zer esango dizuegu ba. Eta orain, zuek guztiokin, Imanol Pradales, lehendakari jauna, zurea da hitza. Arratsalde ederra eta hunkigarria, arratsalde on guztioi. Kanada eta Espainiako agintari eta herri ordezkariak,
Kanarietako presidentea, Mi'kmaq Nation Chief ordezkaria, Euskadiko herri ordezkari eta agintariok, Xabier, Hermes, Albaolako lagunok, jaun andreok, arratsaldeon guztioi. 16. mende hasieran, Eromenaren laudorioa izeneko obra idatzi zuen Rotterdameko Erasmok. Behar bada ez da lehendakari batengatik espero den lehen gogoeta bat, baina eromenari goraztarre eginez hasi nahiko nuke. Gaurko begiekin erokeria dirudin nau San Juaneko kideen jarduna. 6.300 kilometrotako eta 6 asteko bidaia itsaso bertitzean. Loa txandaka inez, hilaretan, hotzari, lainoari eta izebergei iskina inez, karta nautikorik gabe, zertara eta 50 tonako erraldoiak txalupetan eta indar hutsarekin eizatzeko. Ez ziren zentzugabe hutsak, noski, ez ziren. Arriskatu egiten zuten. Etxe aurrea ateatzeko eta herri bezala azten jarraitzeko. Badaudelako mundua eta herrien historia aldatzen duten eromenak, arrastoa uzten dutenak. Beste adibide bat, 1978an aurkitu zen nau San Juan. Red Bain, Kanadako erakundeek, Euskadirekin lankidetzan, erokeria zirudiena egin zuten. 3.000 pieza banan esan den bezala atera, katalogatu, planoak detaile guztiarekin osatu eta bukatzerakoan ontzia zegoen lekura itzuli. Garai hartan, ez zegoen oraingo neoprenorik. Urra epela sartu behar zuten mangerarekin. Urpekariek lan inaltzetaten. Hamarkadak iraun zuen lan horri esker gaude gaur hemen. 1985an, hain zuzen, National Geographic aldizkariak honen berri eman zuen azalean. Eta, kasualidadez, ale bat iritsi zen Amara auzoko gazte baten eskuetara. Txalupa eta itsasontzi zaharrekin liluratuta zegoen gazteura, eta horretara bideratu nahi zuen bizimodua, batzuk burutik jota ote zegoen pentsatzen bazuten ere. Gure Xabier Agote zen. Xabier Agote erreportajea irakurri orduko hauxe esan zion bere buruari. Nau San Juan eraiki eta itsasoratuko zuela. Eromen ederark bultzatu zuen Albaolaren sorrera eta proiektua. Siglo XVI, un mundo en plena ebullición geopolítica, en plena transformación fruto del Renacimiento, y las vascas y los vascos fuimos protagonistas de la historia. Fuimos pioneros en la navegación y las relaciones comerciales transoceánicas, partícipes en los albores de la globalización. En 1565, año de hundimiento de la nau San Juan, Urdaneta pasaba a la posteridad abriendo la ruta entre América y Asia con el famoso tornaviaje. Años antes, se ha dicho, Elcano había completado la vuelta al mundo por primera vez. También fuimos precursores al desarrollar toda una industria en torno a la construcción de barcos y a la pesca de la ballena. Tal fue nuestro grado de especialización que se promulgaron leyes para evitar que potencias extranjeras contrataran profesionales vascos. La huella de aquellos balleneros vascos pervive hoy al otro lado del océano, en Red Bay, donde encontramos lugares como Portutxoa, Aingurachar edo Mi'kmaqek esaten duzen bezala Anai. Además de lo que hicieron, hay que destacar cómo lo hicieron. Fue una empresa colaborativa, colectiva, en la que se repartían los beneficios, lo que hoy denominaríamos proyecto de país, lo que en Albaola hemos vuelto a hacer, un proyecto de país. Mantuvieron una relación comercial fructífera y pacífica con las poblaciones locales. Esta nau simboliza lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos seguir siendo. Simboliza los valores con los que queremos seguir aportando nuestro grano de arena en el mundo actual. Excelencia tecnológica, talento, valentía y apertura a las redes internacionales. Simboliza la ilusión y el orgullo colectivo del pueblo vasco. Nuestra ambición de seguir jugando la partida en el mundo, de seguir navegando en la nau de la Euskadi global. Simboliza, ante todo, el deseo de ser dueños de nuestro rumbo.
Itxasoa laino dago, baina bidaia ez da amaitu. Zerumuga garbi dugu, bakean, justizian eta oparotasunean oinarritutako herria eta mundua. Tangerretik Johannesburgora, Singapurretik Sydneyra, Bruselatik Alaskara eta noski, Euskaditik Kanadara. Guretzako indartu beharreko esparru den Atlantikoan barrena. Eskerrik asko, eromen unkigarri eta der hau posible egin duzuen guztioi. Kanadako erakundeak eta herria, Robert Grenier eta bereziki Selma Hasley aintzindariak izateagatik eta gaur honaino ekarri gaituen ubidea zabaltzagatik. Selma Hasleyk gainera 2014an Eusko Jaurlaritzaren aitortza jaso zuen lagun onari sariarekin, beti gogoan. Gipuzkoako Foru Aldundiari, Albaolako lantalde osoari eta bestelako erakundei eskerrik asko. Segi dezagun elkarrekin esna amesten, elkarrekin ametsak betetzen. Xabier, guztiok, lagunok, herritarrok, itxasoa gara. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Azken zatira iritsi gara, eta ez genuke bukatu nahi gaur leku ontaraino, une ontaraino iristeko garrantzitsuenak izan diren hoiek aipatu gabe. San Juanaren atzean dauden protagonista handienak, bidelagun izan diren ehunka eta ehunka kideen aipamena egin gabe. San Juan Balontzia ez da soilik egurrez eta hiltzez eraiki, baita eskuzabaltasunez, maitasunez eta pasioz eta burugogorkeri handiz eraikia dago. Hemendik euskal gizarteari eta munduko bisitari guztiei ona sarrera bat ordaindu duten guzti hoiei ere eskerrak eman nahi dizkiegu beraien babesa eta laguntzagatik. Behin eta berriz aipatu da bere izena, Selma Huxley, historiadora y archivista canadiense, pionera en la investigación de nuestra historia marítima y del San Juan. Creo que merece también un aplauso ella en sí misma. Eskerrik asko. También, por supuesto, a cada persona que ha apadrinado cada pieza de la San Juan, desde los grandes mástiles hasta los clavos más diminutos. A todos los voluntarios y voluntarias que habéis pasado horas, días, meses, años, vida en Albaola y la habéis entregado y gracias a eso estamos aquí. Mila esker. Eta gaur gurekin egon ezin diren lagunak jada gurekin ez daudelako, baina Albaolaren parte izan direnak eta gaur bereziki gogoratzen ditugun lagun hoiek. Eurak ere erabateko bestera itxasoratuko dira, ezta? Zalantzari gabe, egun sentimentu handiko eguna da gaurkoa, jende askotaz gogoratzen garena. Behar zen guztietan hor egon zaretenak, orain bertan, San Juan uretaratu zain, uretan eta agian euritan, txalupetan, Albaolaren egurrezko txalupetan daudenak, arraunlari hoiek, hainbat festivaletara joan direnak,
sukaldatu, garbitu, zamatu, denetariko lanak milaka kilometro egin dituzten guzti hoiei gure eskerri beroenak, eskerrik asko bihotz-bihotzez Albaolako familia erraldoiari. Gu ere parte gara. Zenbat esku zabaltasun, zenbat pasio eta zenbat indarra. Eta hor kanpoan egongo diragutaz gogoratzen esan ez, zergatik ez dira ateratzen. Aterako gara? Bai. Bada garaia. Bukatu dugu hemen barrokoa, baina importanteena falta da. Momentu handia, momentu historikoa, San Juan Balontzia uretaratuko den momentua. Mesedez, txandaka aterako gera, utzi itzazue itzulpenen kaskoak eta jaso dituzuen lekuan, eta jarraitu hemen Albaolako kideek emango dizkizuen jarraibideak. Txandaka joango gara, hegazkinetik ateratzen garen jamezela. Hori da, vamos saliendo de forma pausada, tranquila, seguimos las instrucciones del personal de Albaola y nos preparamos para el gran momento. Eskerrik asko Albaola, zorionak Albaola, zorionak Euskal Herria. Zorionak Euskal Herria. Aquí están cantando. Nos van a cantar. Vale, entonces me quedo aquí.
Jeiki, jeiki, etxekoak, argia da zabala. Argia da zabala, itxasotik mintzatzen da, zilarrezko trompeta. Maietar ere ikaratzen, Holandresen ibarra, Holandresen ibarra, itxasotik mintzatzen da, zilarrezko trompeta. Maieta ere ikaratzen, Holandresen ibarra, Holandresen ibarra.
apoyes en la tarima, no te apoyes.
Gaude, gure loretan sasi, irrintzi oiu, eletan ulo, marmariota garrasi, aizeren bata brisa galerna, gaur garbi bihar nasi, Saketan laren zuri beltzetan, arratz gozo egun gazi, haitxan soruk ez bagerka, zeri zore garren zazi. Gure zoaitza lantatu dugu, amindegin turrean, abarran gande ertzetik arroz, sustraia berriz lurrean, bihotzesteak ez duek esku baten laburrean, ertso berria jartzera noa, bere indar laburrean,
insurintzen, itxasoaren aurrean. Nola gainzea ura zare, eguzkiaren izera. Nola kaioa zoradio, itxasen bata beruzkera. Pentsatzen nago gu ere berdin, ibiltzen ezotera, susmoa daukatuen patua, itxasoa ezotela, libretan zabal dugu gaur, baina ezin dugu sustraietatik tiradetako gamu jaso, jarri kantari amara, eta mantendu zutikan oso, iztiriguan ikuskatezen, egin zerria oso, Zabiak gatzetxitxi itzaku, malkoak gure zeraso, sanotan libre irratxik, salbatuko garutasu. Ematen dugu, eguzkitik eguzkara. Azken arrasan itxasoan. Azken arrasan eguna izena. Ezoak entzuten azken arrasan kantarina torrean azken arrasan ematen dugu eguzkitik eguzkira.